الشيطان الرجيم. ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور. إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق مصدقا لما بين يديه إن الله بعباده لخبير بصير. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير. جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور. الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب. والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور. وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم
ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة دلالة وكل دلالة في النار. معاشر الإخوة والأخوات، أحييكم بتحية على الجنة ألا وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبلين دامسا قبا مينمو شير قدامه دامسا جولين منهدا سعودي جرتو كامبي ورانا خيستي ورهد أمي أنغنا مكم تربا تو ندو بسن ورغرتينم توكو قبان قمني ومن برام منهداتي دمي مي ورخنا غرتي إن شاء الله ورنم توكو قبان قمني إلا خالق ملي شفاو ربين قبان شفاو غرتي ومن قبان قبو ربي ملي كما غرتي منهداتي دميس خكامبي ورانا خيزتي دميس شوف ربي ملي نمني سبحانه وتعالى قبا قبنجر رب ما قبا قبا جولين تنمنا الدول تيروتي قدره أكملي غرتي غرانا ما بليسن ورما كامبي ورانا خيز جرو خنا خنم توكو قبان قمني قيم باسي اللين قبان قبدو بيخ وركنا خن मैं शेर गोड़ा इंशाअल्लाह शेर गोड़ाती वानिसान काम भी करते हा इर्जा अमतू जान लाल्ला करते वान्नु खुना करते नमा युबरा डकू हत्ता वर्रीं बासी लें करते और रब्बी डगेइस akka gartee bikkasanitti ummata kana barbaadan yoo furmaani dhufelle ummata kaambii waraanaa keessa jiru kana duba ummanni kun hawaasni kun yaa dhiiroo hawaasni kun hawaasuma kheyrii gartee dalaguu ture joolleen tun joolluma kheyrii dalaguu turte joollee gartee diiniif dhaabbattu taraayima isaaniitii dhaabbattu aadaa abbaa gargaartu joollee tana duuba gartee ani dhaamsa gartee isaan dhaaman kana haala isaan haalatti jiran na dubbisan carraa argatanii jechuu kaambiin haa irjaamtu tun riyaad keessa bara haa riyaadiin aan jaanan irraan beeku warri beeytan ni beeytan eeyoo gartee dogongorrees akkasnaan jaanan kaambii gartee haa irjaamtu yaa jara keenya kaambii waraanaa keessa jiran waraanni halkanii guyyaa gartee nutumaa nu cafaqaa isin gartee maali nasaara moo maali faanuun ja'anii aboo nuti muslima gideenneen aboo usaa isin nasaara ja'anii gartee nu cafaqan waraanni halkanii guyyaa nutumaa bikitti hidhamne gartee dachii jalaa aduu agarreen beeynu aduu agarreen beeynu kaan gartee khayjii kamalee taate kaan ka gartee sammuun tuqamtee gartee kamalee ta'e maraate kaan gartee ka dhukkuba adda addaatiin saaxilame dhumnee nuti gartee hanga nama 7,000 taanaa ajaan duuba yaa jara keenya mee yaa sheekha guyyaa qiyaamaatiin si qabne nu warra gartee kaambii waraanaa keessa jiru kana nu warra gartee kaambii waraanaa keessatti hidhame kana ka waraanni halkanii guyyaa nu cafaqee nu tumu kana yaa sheekha nu dhaqqabi gartee waan kana nu himi laalla gartee yoo furmaanni dhufellee akka rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa nutillee warruma gartee sanii wajji achitti akka nu barbaadan kaambii gartee haa irjaamtu bara haa gartee riyaad keessa naan jaan an irraan beeku duuba yaaboo joolleen tun
tooranam sadii moo afur gartee biyya isaaniitii hojii gartee maqaa dhawanii natti himanii jechuudha. Ijoollee karaa Baalee, Harargee, Jimma, Walloo kana gartee warri amma gartee na dubbise sagaleedhaan jechuudha. Ijoolleen tun gartee abnaa'ul muslimiin namni gartee kajiruuf namni keenya du'aadhaaf booyuu beeka. namni keenya du'aadhaaf booyuu beekaa jechuudha. Ikhwaanii du'aadhaaf hin booyina, jiraadhaaf booyaa. Jiraadhaaf haa boonyu, ka du'ee fi miti jiraadhaaf haa boonyu. Rakkoo gartee daa'imni akkatti jiru agartan. Rakkoo daa'imni gartee keenya keessa jiru agartan mana hidhaa keessatti. Haya jara kana duuba jaramma gartee kaambii keessatti hidhaa jiru kana. Eenyu quba qaba imbaasii illee nu quban qabu jechuu jiran. Ka isaan keessaa gartee tokko hagaleen jiru jechuu laala. Warra biraa yookaa laalla gaafa galchan san keessaa galchuun mala warra hidhaa gartee keessa jiru. Warra kana kum torban namni nu quba qabu hin jiru. Imbaasii illee nu quban qabduudha. Sigalu jiraami? Imbaasii illee nu quban qabduudha. Lala. Eslaa quba qabaatee keessaa galchan. Kaambii gartee haa irjaamtu. Riyaadinaan jaan wooma isaan jaanii ni mujjirammaan. Achi jirraa. Kaambii waraanaa ulee waraanaa nu fixxee. Yoo nuti waan takka jenne kophee gartee waraanaa saniin as nudhee nama meeqaa gaggabee. Uleenis nu fixxee. Qoonqoon nu fixxee. Waan uffannu hin qabnu. Sigalee? Akka taanu hin beeynu nuti nama 7,000. Eega hidhamne amata guunnee jirra amata tokko. Dukkana gartee keessatti hidhamne aduu agarreen beeynu. Irra guddaan keenya dhukkuba adda addaatiin saaxilamee jira. Irra guddaan keenya gartee kaan maraatee jira. Aduu agarreen beeynu jaan. Yaa Rabbi ummata kanaa dirmadhuuf. Yaa Rabbi ummata kanaa dirmadhu yaa Rabbi. Yaa Rabbi obboleeyyan keenya kamana hidhaa jiru kana. Yaa Hayyu yaa Qayyuum dirmadhuuf. Yaa Rabbi ummata kanaa gartee dirmadhu. Yaa Hayyu yaa Qayyuum. Yaa Rabbi ni dandeeysa. Akka badii isaanii ilaalini. Yaa Rabbi rahmata godhiif. Yaa Rabbi rahmata godhiif. Jara keenya duuba jarree gartee amma kaambii keessa jiru kun mee sheer godhaati dhaqqabsiisa. Bikkayyuu haa dhaqqabdu wanni kun yaa jara keenya. Hanga dandeeysan sheer godhaa. Mee isin warri as jala deemtan warri as jala jirtan obboleeyyan keenya. Sheer gootanii dabarsuu garteen dadhabinaa. Sheer godhaa tanaan isinilleen tumsaaf. Kan du'aayinaa tumsuuf. Jara keenya manni hidhaa kaambii keessatti kaambii waraana gartee rahmata hin qabne. Waraana rahmata hin qabne amata guutuuchi keessa jirraa. Nama 7,000 ol taana ja'an. Kaambii haa irjaamtu Riyaad keessa duuba. Barahaa Riyaadii jan. Yaaboo sheer godhaati. Mee namayyuu cufa biraan dhaqqaba. Warri gartee silaa fudhatama qabu. Mee haa dhage'u. Haa dhage'u bikka jarri kun itti hidhame. Kaambii waraanaa keessa gartee akka barbaadan akka gartee ulii ummata keenya kaambii waraanaa keessaas akka lallaalan.
irradda maqaa jira keenya eka gartee warma mana hidhaa jiru gartee hangar majaanii kan deem warra kaambii keeysa kaambii waraanaa keeysallee akka gartee tottoo'atan barbaachisaadha jechuudha. Tanaafuu duba rabbii subhaanahu wa ta'ala waan fedhu qaba. Akka fedhu dalaga rabbii subhaanahu wa ta'ala. Ummata keenya kana rabbi adirmatuuf yaa warra gartee maal jenna gaa hallee hedduu takka gartee nama naasisaa nuu dhaqqabi ja'an ijoolleen san hedduu gartee akka malee gartee hiq jettii akka malee booyanii akka malee garaa nama balleeysan namni isaan quba qabu hin jiru nama hedduutti gartee bilbillee turre in kaasan ja'anii akka nasiibaa gartee ani jalaa kaase telefoona hedduu barbaaduu turre ja'an duba mee duba yaa jara keenya obboleeyyan keenya kana mee waan dandeenyu agoon wallahi nama gartee du'e qofaa fi miti kabooyan nama jiru gartee lubbuun jiruuf booyu qabna obboleeyyan keenya kana gartee isaaniif yaaduu qabna idan duba gartee warri fudhatama qabdan warra gartee fudhatama qabu warra dhageeytii qabu warra kanatti sheer godhaati dabarsa itti dabarsa ijoolleen gartee nuu himi adaraa ja'an ani kunoo dhaqqabsiise kaambiin isaan ja'an kaambii haa irjaamtu riyaad barahaa riyaad keeysa guyyaa cufa gartee uleen tumamna dhumne aduu agarreen beeynu amata guutuu hidhaa jiran imbaasiin achi quba qabuus hin jiru imbaasiin lennu quban qabu jaan igalee laalla waan kaambii gartee keeysa hidhaa waa takka jechu yaa jara keenya ummata kana gartee rabbi haadha qabu wanni gariin gartee garaa nama balleeystii waan danda'anii miti haa ta'u duuba nuti ha'iyyinu nuti hatti boonyu rabbuma keenya rabbuma keenya kadhanna nuti mootiin gartee mootota olii خالق خينيا نتي موتي خينيا ربي خينيا خدنا ربي خدنا نتي سبحانه وتعالى ربي أركب ربي هاباس من هيداتي وبليين كينيا خنا ربي من هيداتي ربي هاباس ربي أركب هالي خون غرتي سريمتي أكنا غرتي مسكين الرأوسونتون أكنا مسكينة أسونتون واسريمتي يا جرخينيا namu waan dandeeysaniin namuu dandeeytii qabdaniin ummata kanaaf dirmadhaa ummata kanaaf dhaabbadhaa ka sheer gootus harki keekun sheer maan goone maalumaaf sheer hin goone me waan biraatu sheer godhu beeyta waan biraatu sheer ni goota maan gootee gartee hin dhaqqabneen ulaasaatti dhadha itti ol darbi gartee namayyuu jechuu sheer godhaatti ol darbaa waan godhu dandeeysan godha garaan nu gubatee waan godhu dandeeysan godha jazakumullah khair jazaa wa barakallahu fikum nagayat assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh